Pa on je rekao 1,62 m, jel? Ja. Ja. Još majko, široki su u prednjom dijelu prsa, noga, jaka noga. 27, 28. Ja. Široki su iza isto postavljeni. Niski su, ali su nabijeni. Odmah vidi na njega. Pogled. With little bit temperament. I understand. Ooh. Da vam ove nisam ni vidio. Za provodaš. Jeszcze. Ale ten. No wolałabym nie. Nie kasy na ręce, to mogę. That will be good video for YouTube when he I don't understand. slide on the floor. Oj, Bogdan. Ja. Bo ten się będzie płoszczył trochę. Ten to i w prawo i w lewo będzie chodził jak pelan. On se prilično